Ni derby y'urw'imisozi igihumbi, umukino utegerejwe n'abamiliyoni y'abatuye iki gihugu cy'u Rwanda. Umwana, umuto, umukuru, umusaza, umukecuru bose baba banyotewe no kumenya uko biri buze kugenda muri uyu mukino. Reka twinjirane umunota ku wundi mu byaranze uyu mukino wahuzaga ikipe ya APR FC n'ikipe ya Rayon Sport. APR FC yarayinyagiye ikipe ya Rayon Sport ibitego 4-1. Ni umukino wari uteganyijwe gutangira ku isaha y'isa 12 n'igice, ariko uza gutangira harenzeho umunota umwe, no kuvuga ku isaha y'isa 12 n'iminota 31. Umusifuzi Nsabimana kuri uwo munota nibwo yatangije umukino. Umupira watangijwe na Joachim Viginho wa Rayon Sport awusubiza inyuma kuri bagenzi be. APR FC yari yambaye umweru hose, mu gihe Rayon Sport yari yambaye ubururu hose. Derby yatangiye ishyushye ku munota wa mbere. Tony Kitoga yinjiranye umupira awambuye Niyomugabo Claude amukorera ikosa, umusifuzi wo ku ruhande arasifura. Kitoga yakomeje kwihambira kuri Claude amukubita inkokora agwa hasi, myugariro wa APR FC ahabwa ikarita y'umuhondo. Umunota wa gatanu, Djibril Ouattara yahawe umupira ashaka kwinjira mu ruga rw'amahina, ariko Yannick Bangala amuhagarika neza. Umupira wahise ucomekerwa Cindy Paul Jesus, ari kugera kuri Ishimwe Pierre awufata neza cyane, uyu mbibutsa ko ari umuzamu wa APR FC. Mugisha Gilbert yahawe umupira na Niyomugabo Claude awuhinduye ushyirwa muri corner na Ramazan wahise uhagurutsa abafana be. Dawo yasubije umupira mu kibuga ukurwaho na Faustin uherutse gusinyishwa ejo bundi n'ikipe ya Rayon Sport ubwo yawushiraga ku mutwe. Ku munota wa 11 APR FC yabonye kufra kubwo Ndayishimiye Richard yarakiniye nabi Dauda Yusuf mu kibuga cya Rayon Sport hagati. Nikosa ryahanwe n'umunyegana, umupira ukubita mu rukuta mbere y'uko Ouattara agorwa no kuzamura n'agatsinsino. Ku munota wa 13 APR FC yakomeje gusatira. Dauda Yusuf ni umwe mu bari gusunika APR FC cyane isatira izamu rya Rayon Sport, ariko ubwugarizi bwa Rayon Sport bukirwanaho. Umupira wakinirwaga cyane mu kibuga cya Rayon Sport. Ku munota wa 15 Rayon Sport yatangiye kurokoka. Nel Dawo yahaye umupira mwiza Ouattara mu ruga rw'amahina, atera ishoti rikurwamo na Kwizera Olivier. Umupira usanga Mugisha Gilbert ashaka kubika adahagaritse, uramunanira ujya hejuru y'izamu. Iki cyari igitego cyabazwa. Ikaho Faustin wakiniye nabi Ouattara mu kibuga hagati, umusifuzi Nsabimana asifura iryo kosa, ariko ibi Faustin akaba atabyishimiye. Niyomugabo Claude yagiye kubaza umusifuzi impamvu nta karita atanze kuri uyu mukinnyi. Ubwaho hari ku munota wa 17. Ku munota wa 18 igitego cya mbere cya APR FC cyanyoye. Kwizera Olivier yakoze ikosa, afata umupira nabi uramucika, uhita ufatwa na William Togi awutera mu izamu rya Rayon Sport. Stade Amahoro yari yuzuye urusaku rw'abafana ba APR FC mu gihe aba Rayon Sport bari bamaze gukonja. Umunota wa 21 Niyomugabo yongeye kwibutsa umusifuzi Celestine gutanga ikarita. Ubwo Rikaho Faustin yarakoze irindi kosa akinira nabi Dawo Memere. Umusifuzi asifura ikosa ndetse yihanangiriza bwa nyuma uyu mukinnyi wo hagati wa Rayon Sport, nyuma y'uko Mugabo Claude yaraje kumubaza impamvu none hadatanze ikarita kandi bibaye ku nshuro ya kabiri. Umunota wa 24 abafana ba APR FC bateruye stade yose. Muri ndo abafana ba APR FC wari wose nyuma y'uko bamaze kubona igitego, ndetse bakaba bari kurusha cyane ikipe ya Rayon Sport, iyo benshi bakunze kwita ngo ni umugore wa APR. Abafana b'ikipe ya Rayon Sport bari batuje cyane nk'abari baje kureba tennis. Ku munota wa 27 Rayon Sport yabonye kufa. Ronald Sekiganda yakiniye nabi Cindy Paul Jesus hagati mu kibuga cya APR FC. Nikosa ryahanwe na Tony Kitoga, umupira ukinwa na Chimanga Ramazan ubwo yawushiraga ku mutwe uca ku ruhande rw'izamu. Umunota wa 29 habonetse ikarita y'umuhondo. Ndikumana Asman yahaye ikarita y'umuhondo kubera amagambo yabwiye umusifuzi Nsabimana Celestin wari uyoboye uyu mukino. Ni nyuma y'uko Byiringiro Jean Gilbert yaramaze gukinira nabi Kitoga, ariko APR FC igahabwa umupira. Mbere yaho ariko Rikaho Faustin yakandagiye Memeri Dawo, umusifuzi arasanza arabyihorera. Ku munota wa 31 APR FC yakomeje gusatira. Ouattara yacomekeye umupira mwiza na Dauda awuhinduye mu ruga rw'amahina ushyirwa muri koroneri na Yannick Bangala. Kuri uwo munota ariko Dauda Yusuf yicaye hasi avurwa n'abaganga ba APR FC kubera yaragize ikibazo. Munota wa 33 Chimanga yalokoye Rayon Sport ubwo William Togi yacomekeraga Ouattara umupira mwiza mu ruga rw'amahina. Ramazani aryama neza awushira muri koroneri.
Yakomeje bigeze ku munota wa 39 ubwo Asumani yaragiye guhabwa ikarita itukura. Kumana Asumani, umukinnyi wa Rayon Sport, yakiniye nabi Byiringiro Jean Gilbert wari umucitse. Umusifuzi Nsabimana Celestin agiye kumuha ikarita y'umuhondo arabyihorera. Mu bakinnyi ba APR-FC bagaragaje kutishimira iki cyemezo, ku isonga hari Niyomugabo Claude, kapiteni w'iyi kipe ya APR-FC. Nubwo APR-FC yakomeje kugenda igaragaza kwibwa, ku munota wa 42 yabonye igitego cya kabiri. Ronald Sekiganda yatsinze igitego cya kabiri cya APR-FC n'umutwe ku mupira uhinduwe mu ruga rw'amahina na Memel Dawo wakomeje kugenda afasha iyi kipe cyane. Ku munota wa 45 APR-FC yasabye penalty ubwo Memel Dawo yaracenze abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport agera mu ruga rw'amahina agiye gutera umupira arwa ari kumwe na Yannick Bangala. Umusifuzi Nsabimana Celestin agaragaza ko nta kosa yakorewe. Abafana ba APR-FC bateye hejuru bagaragaza ko bibwe cyane. Ku munota wa 45 kandi hashyizweho iminota 3 y'inyongera. Umusifuzi wa kane Nshimiyimana Remy Victor yerekanye iminota 3 y'inyongera. Rayon Sport yazamutse isatira cyane muri iyi minota y'inyongera, ariko n'ubundi nta kintu byayimari. Bagiye muri half time ikipe ya APR-FC ifite ibitego bibiri ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport. Ku munota wa 37 nibwo William Togi yatsindaga igitego cya mbere cy'ikipe ya APR. Ku munota wa 47 Ronald Sekiganda asongezamo ikindi gitego cya kabiri cy'ikipe ya APR-FC. Bajya muri half time ari ibitego bibiri ku busa. Igice cya kabiri cyatangiye ku isaha y'isa 1:36. William Togi wa APR-FC niwe watangiranye umupira mu gice cya kabiri, awusubiza inyuma kuri bagenzi be bakinanaga b'ikipe ya APR-FC. Ku munota wa 48 hatanzwe ikarita y'umuhondo. Myugariro Beni Azizi Dawo yahawe ikarita y'umuhondo akiniye nabi Jibril Watara wa APR-FC ugiye kumutwara umupira yambuka umurongo ugabanyamo ikibuga kabiri. Ku munota wa 52 APR-FC nk'ibisanzwe yakomeje gusatira cyane. Memel Dawo yahinuye umupira, Kwizera Olivier asohoka neza awutanga mu Gisha Gilbert na Dauda Yusuf awufata neza cyane, aha naho byari bigiye kuba ibindi. Ku munota wa 54 APR-FC yabonye ubundi buryo bwo gutsinda igitego. APR-FC yaherekanije umupira neza, Memel Dawo atanga umupira kuri Ouattara ateye ishoti rikurwamo na Kwizera Olivier wahise wigira imbere afata uwo mupira neza cyane. Ku munota wa 55 Rayon Sport yabonye uburyo bwo gutsinda. Beni Azizi Dawo yahinduye umupira mu ruga rw'amahina, Shimwe Pierre awukura mu izamu akoresheje ibipfunsi. Byakomeje ku munota wa 57 haza kubaho gusimbuza. Memel Dawo yasimbuwe na Ruboneka Jean Bosco ku ruhande rwa APR-FC. Ku munota wa 57 Rayon Sport yabonye ubundi buryo. Tony Kitoga yatanze umupira mwiza, ariko Faustin atera ishoti ryagiye hejuru y'izamu rya APR-FC. Ku munota wa 58 Rayon Sport nayo yanze kwihangana irasimbuza. Habimana Yves na Nshimiyimana Emmanuel Kapange basimbuye Cindy Paul Jesus na Serumogo Ali Umari ku ruhande rwa Rayon Sport. Ku munota wa 59 ikarita y'umuhondo yatanzwe. Iyi yari ikarita ya kabiri y'umuhondo ibonetse muri uyu mukino. Habimana Yves yahawe ikarita y'umuhondo akubise Niyomugabo Claude mu maso. Ku munota wa 60 Rayon Sport yazamuye umukino, bitandukanye nuko byari bimeze mu gice cya mbere. Rayon Sport yari kunyuzamo igasatira ndetse ikagumana umupira. Ku munota wa 62 Rayon Sport yabonye ubundi buryo ubwo Joachim Vignot yahawe umupira Tony Kitoga atera ishoti rikomeye ryo hasi. Umunyezamu Ishimwe Pierre aryamira uwo mupira. Ku munota wa 64 habayeho kwirangara kw'ikipe ya Rayon Sport. Niyomugabo Claude yashatse gukina ibyo twita amafiyeri, asubira inyuma Vignot amutwara umupira awuhaye Ndikumana Asumani agiye kuwutera mu izamu. Claude aritambika ukora kuri Yves ujya hanze y'izamu. Ku munota wa 68 habonetse indi karita y'umuhondo ya gatatu muri uyu mukino. Nigena Clement yawe ikarita y'umuhondo akiniye nabi Tony Kitoga nyuma yo kuzamuka akamutanga umupira ariko amukubita umugeri mu mugongo. Ku munota wa 70 habonetse igitego cya gatatu cy'ikipe ya Rayon Sport, ubwo abareyo bari bameze nk'abishwe. Dauda Yusuf yateye umupira Yannick Bangala awukoraho wongera gusubiranwa n'uyu munyegana ukinira ikipe ya APR-FC, arakomeza mu ruga rw'amahina kugeza arobye umunyezamu Kwizera Olivier. Ubwo ikipe ya APR-FC ibigize ibitego bitatu ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport. Byakomeje ku munota wa 72 abafana b'ikipe ya APR-FC bacanye amatoroshi. Abafana ba APR-FC bihariye ijambo muri Stade Amahoro ubwo abareyo bari bameze nk'abapfushije. Bacanye amatoroshi ya telefone, bamwe bazamura ibyotsi bikunze kugaragara muri za stade zo hanze. Ku munota wa 73 APR-FC yongeye gusimbuza. William Togi yasimbuwe na Dennis Omedi, naho mu Gisha Gilbert asimburwa na Mamadusi ku ruhande rwa APR-FC. Ku munota wa
Umunota wa 75 Chimanga yatabaye ubwo Shehe Jibril Watara yacomekeraga umupira Mamadusi agera mu rugo rw'amahina ariko myugariro Ramadhan Chimanga arahagoboka awushyira muri koroneri. Byaje kugera ku munota wa 76 APRFC gisatira. Ronald Sekiganda yateye ishoti ari inyuma y'urubuga rw'amahina. Umupira ufatwa na Kwizera ariko ukaba wari ugiye kumucika ngo ujye mu izamu. Munota wa 77 hatanzwe indi karita y'umuhondo, iyi yari karita ya kane. Dauda Yusuf yahawe karita y'umuhondo akiniye nabi Tony Kitoga hagati mu kibuga. Ikipe ya APRFC niyo yabonye amakarita menshi y'umuhondo. Munota wa 78 Rayon Sport yabonye ubundi buryo ariko irabura. Joachim Vuginyo yagerageje ishoti ari inyuma y'urubuga rw'amahina mu ruhande, umupira ujya hejuru gato y'izamu rya APRFC. Munota wa 79 Rayon Sport nayo yasimbuje. Ishimwe Ganijuru Eli yasimbuye Ben Azizi Dao, naho Ishimwe Faustin asimbura Likau Faustin ku ruhande rwa Rayon Sport. Ku munota wa 80 abafana ba Rayon Sport mu gahinda batangiye gutaha. Abafana ba Rayon Sport bari mu gahinda nyuma yo gutsindwa ibitego bitatu, nta cyizere cyo kubyishyura cyari gihari, ahubwo benshi batangiye kwitahira gake gake nkuko bakunze kubivuga, batangiye gutaha wabareye. Munota wa 81 kufra nziza ya Rayon Sport, Nigena Clement yatambitse ukuboko ku ishoti ryari ritewe, hatangwa kufra nyuma gato y'urubuga rw'amahina. Umupira watewe na Ndayishimiye Richard ukurwamo na Ishimwe Pierre ujya hejuru y'izamu. Ku munota wa 83 APRFC yongeye gusimbuza. Niyo mugabo Claude wari wavunitse yasimbuwe na Bugingo Hakim ku ruhande rwa APRFC, naho Hakim Kiwanuka asimbura Jibril Watara wari wakoze agasi gakomeye muri uyu mukino. Munota wa 84 hatanzwe indi karita y'umuhondo. Shehe Jibril Watara yahawe karita y'umuhondo nyuma yo kudunda umupira hasi kandi umusifuzi yasifuye. Rutahizamu wa APRFC yeretse Nsabimana Celestin katishimiye ibyemezo byiwe. Ku munota wa 86 Rayon Sport nayo yakurikiye isimbuza. Joachim Vuginyo yasimbujwe na Iradukunda Pascal ku ruhande rwa Rayon Sport. Rayon Sport yabonye ubundi buryo bukomeye. Ishimwe Faustin wari ugiyemo asimbuye Likau Faustin yateye ishoti rikomeye rikigwa muri koroneri na Ishimwe Pierre. APRFC yasikora counter attack, Kiwanuka agushwa ku murongo w'urubuga rw'amahina ariko Mamadusi akomezanya umupira ananirwa kuroba umunyezamu, birangira Rayon Sport irokotse igitego cya kane. Ku munota wa 90 umusifuzi wa kane Nshimiyimana Remy Victor yerekanye iminota 5 y'inyongera. APRFC yakomeje isatira ishaka igitego cya kane. Ku minota 3 bari bongejeho kuri 90 igitego cya Rayon Sport cyabonetse. Ndikumana Asman yatsindiye Rayon Sport igitego ku mupira wari umusanze mu rubuga rw'amahina nyuma yo guhindurwa na Habimana Yves wa Rayon Sport. Ku munota wa 95 bari bongejeho yari yuzuye. Rayon Sport yabonye ubundi buryo. Habimana Yves yateye ishoti rikomeye mu izamu, Ishimwe Pierre arenza umupira izamu ujya muri koroneri. Umunota wa 5 w'inyongera kuri iyo minota 90 APRFC yaje kubona ikindi gitego cya kane. Ruboneka Jean Bosco yinjiye mu rubuga rw'amahina acenga Kwizera Olivier agwa hasi ahindura umupira mu rubuga rw'amahina utsindwa na Mamadusi. Ubwo APRFC yari imaze kunyagira Rayon Sport ibitego 4 mu gihe Rayon Sport yari ifite igitego kimwe. Ni nuko umukino waje kurangira. Rayon Sport itsinzwe ibitego 4 n'ikipe ya APRFC. Ni ibitego byatsinzwe na William Togi ku munota wa 19, ku munota wa 42 Ronald Sekiganda asongezamo, ku munota wa 70 Dauda Yusuf Saidi asongezamo ikindi gitego cya gatatu. Ku munota wa 5 w'inyongera ku minota 90 nta hibyo bitari bihagije, Mamadusi yateye agashingura cumu atsinda ikindi gitego cya kane cy'ikipe ya APRFC, mu gihe Rayon Sport yatsindiwe na Ndikumana Asman ku munota wa 3 w'inyongera ku minota 90. Nuko birangira ku bitego 4 by'ikipe ya APRFC kuri kimwe cy'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya APRFC yaherukaga gutwara iki gikombe mu mwaka w'ibihumbi 2018. Nge ndi Daniel Niyonkuru.